Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka kenhun ni lekai na Snong Mawpat kabala penliam no ya ka kenhun ni lekai na Laumeli kala long ka kenhun ban yo rai kana Lahduh ha ka lempung ni lekai Phutbol final bala pelong da ka BJP pentorong khra mandal ha ka sautrik kala lengkot arajar apply ha madan MFA kabadan ha pulo Jinglong ka jing pelong ya kini ka lempung ni lekai ka long kum shibenta ban Rakhe jing dap arpsan Snem jong ba Alexander Elheng bala syajet kum nong mi khmat jong ka pentorong khra constituency. Hak ini kelempung ilek kai, kidon kat santli kenhuan, kibahap apok ka pentor prak konstituensi, hentai lanyok tang kalau meli, kabala long ka kenhuan, ban syak khot sangopha kerpang, namarba haki Snem kiba menshwa, hak ini kisnong, kadai kabdang hap apok ka pentor prak konstituensi. Tiga aku beli ya kini ke tim ke belapoi syaga final. Ka Mawpat bat ka Laumeli. Ikit bok kedua ke jenglek kai ke long ki ba internet, bagi beda benjob ban rep kadai Kajing ilaka kat judon hi tambah borok mapi gede ginong job. Bat ke bas ngotenat yang ala ong ban pentip ru ya kani. Ya kani ka komiti jong on behalf jong kani ka penterba unit kila dep jit ya ka Laumeli kum ka disiplin team ha ka football tournament. Ya aku beli pi ya borok ki team ke belai sim menta da kisnong befer da kani ka tournament. But kajing jit de manga bejit de manu bejit ka jit hi da kani ka organizing committee wa ka UE ya kata ka Jinglong disiplin ka jongpi pagila jit ya ka Laumeli tingi ai ke kitbok diwang pi bakani ka message kadi ban lech give de ki jaka baka disiplin kadi badon kam ha ha ka jing jongi ka man lagasi kata ka self awareness ka mangi don kam ka self organization ka mangi don kam naga benta aga ben telun ni gaji imu juga.
Siap.